mani nindabakumbuye cyane cyane Titi Love wallahi babona uziko mwanya gato murana yuko bwawusazira bwawundi nyene nta kintu yaje yahinduye bere bakunze Buja Hits bakunze Bude bakunze ibya industry buri umva Buja Hits tugiye gutwika ni ibintu by'umuriro gusa mani vacances maze migihe nari nagiye ku ishure ndiko ndiga ingene tugomba gukora ibintu bikagenda neza cyane Buja Hits ngo twitege amakuru mashasha mani ibintu meze neza hari abantu bagiye baravuga ngo ugiye ku mugabo Hello bakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit TV nizere ko mumeze fresh je meze neza nko mubibona ndabutse kuri mikro ni Ange Irankunda inyuma ya kamera ni Juma Juksa mutifu wacu nyine abikora neza n'umunsi rero murabona turi kuri airport tuje gutegerana tubafite ikibishasha twaje gutegera umujournaliste wo muri Buja Hit TV yaramaze igihe yaratembereye yagiye mu bintu by'akazi umujournaliste yitwa Bella Krista Bella bigira indavyi kubamuzi baramuzi abatamuzi nabo baramumenyeraho reka rero tumurindirane iteka tumubaze utubazo twinshi abantu bibaza mbega yari yagiye gukora iki yatuzaniye ikibishasha reka rero tumukurikirane kugira ngo mube hafi hagufi kugira ngo mumenye nibiki yari yajanye nibiki azanye ikibishasha reka tumurindire kugira ngo tumurindirane iteka nabwiye rero twaje gutegura umudemu wacu umukobwa wacu bari muri ndiranye igishika mukeneye kumenya bari mukumbuye ibiganiro vyiwe yadutwayemo rero murabona c'est pas mal aho yarari yarya imisosi Bella wacu ça va meze neza hello towa Venga brugara uju waba musazi ni kweli hello bakunzi ba Buja Hit TV ni mwana mtachamwe banyana mwere umwe muri sange ndazi ko mwari mungume kuri Buja Hit TV from Kigali to Buja dinga Bella wimva gute kubona ntwari kumbuye Burundi mone ndakumbuye sana byatari ndakumbuye sana gusa eba habambaye hiso yatari habaye duhizo story ndaza kubabwira nyuma ro habaye so zatari nyene ukuntu mugabo Imana ishimwe kushitse ndamahoro gusa ndatunguye cyane hano habaye kumengora abanyamakuru benshi bari baje gutegera wewe oya oya ndabona warahinduye ibintu niki kitaguteye ku nyunduke oh no ajetse ni ibintu bishashe niki kitaguteye gutobora kuzurube bon Juxi ndasa neza cyane ntabwo sa neza mani nindabakumbuye cyane cyane Titi Love wallahi babona uziko mwanya gato murana yuko bwawusazira bwawundi nyene nta kintu yaje yahinduye bere bakunze Buja Hits bakunze Bude bakunze ibya industry buri umva Buja Hits tugiye gutwika ni ibintu by'umuriro gusa mani vacances maze migihe nari nagiye ku ishure ndiko ndiga ingene tugomba gukora ibintu bikagenda neza cyane Buja Hits ngo twitege amakuru mashasha mani ibintu meze neza hari abantu bagiye baravuga ngo ugiye ku mugabo ugiye gukora waraheze Buja Hit TV ugiye gukora mu bindi binyamakuru ayo makuru barayumvise ndabyumviye kuri mwebwe ndabyumviye kuri mwebwe gusa je nigeze kumva byashikiriye numvise bavuga ko nagiye ku mugabo urumva sibyo abantu bavuga ibyo bashaka siko byari bimeze urabizi aho narindi urabizi ibyo twakira ibintu by'akazi hari akazi twari turimo nibaza ko izo nkuru atari zo ufite abantu babize ntago ari zo mana ntago ari sawa cyane gutekereza umuntu ibintu muvuga mana ntago ari neza wagiye mu Rwanda wakiriwe turabonye amavideo wagiye atandukanye kuri Yago TV wakoranye ikiganiro na Yago TV turabona umuhaye impano waserukiye abarundi benshi bakwakiriye gute nk'umunyamakuru canke bakwakiriye gute nk'umusista wabo ufite mu Rwanda je nagenda bigaruka ko cyane mu Rwanda ni nko muhira ndahantu nyene muhira barabizi rero kubona hari ibyagiye bivugwa kuri gift nagenda mushiriye Yago feedback nagenda zibona ariko uko abantu bavyumvira siko byari bimeze ufite ijya gift
nayimugeneye yago kubera n'umuntu je nafata nk'icitegerezo niko novuga umuntu yatumye ninjira muri bino bintu kandi araba ibikorwa byiwe ndavuga ati sinogenda mu Rwanda ndamusanze ndeke narungitse ibintu byinshi man mu Burundi okay ndaduha interview iramvuye kugira ngo uvuge nyene bakwakiriye ndarushye cyane byatari gusa ikintu je mbwira abakunzi ba Bude abakunzi ba Bujahid man tugiye kubazanira ibintu bishushe biranze pick up muri ko yagiye kwiga ntiyajanye no gufina canke ngo yajanye n'ibindi yagiye kwiga nikiye gishasha nikiye wabonye mu Rwanda baturushije nk'abanyamakuru bagenzi bacu nikiye kintu wabonye ko tubuze canke tukwikyongerako kugira ngo turyoshe akazi kacu mu Rwanda barakundana sinzi ko ndavuga ko mu Burundi tudakundana mugabo ndaguha akarorero gatoya sinzi ko urukurikirana ibikorwa byabo sinzi ko urukurikirana indirimbo zabo allo nishafika huku urumva sinzi ko urukurikirana ibikorwa byabo n'abantu usanga niba umuntu asohoye indirimbo urumva abandi bagenzi barayipartaja ugasanga igize views nyinshi kubera gushigikirana hagati yabo muganga iwacu ashobora nk'umuhanzi arashobora gusohora indirimbo usanga ikubise nk'ukwezi kose nta views nyinshi ufite kubera iki bwa bumwe ntabwo umuntu atera imbere ugaca usanga hajemo bifu zatari kuko umuntu yateye imbere ibiki n'ibiki urabyumva rero nibaza ko baturusha ikintu cyo gushyira hamwe cyane ibikorwa byabo nyene showbiz yabo barazi kuyigira neza reka rero tugusezere tugeze gahakaze ndafite ibintu byinshi byo kubabwira ikiganiro kirambura kitwemererana okay tuzokorana indi interview mbabwira ibyo nimuse amajukisi twajyanye je ndatanga kumubona ga yagarutse yaragutanze kuvayo waje ryari gashaka bakunzi bacu bakunzi ba Buja TV mwabonye yuko twabaziriye umukobwa wanyu mwari munyotewe cyane reka rero tuzokora ikiganiro kiramvuye atuwigishe atubwire yabibonye gute bamwakiriye gute byinshi muzobimenya reka rero ndabasezerera ndabwiye ko ndabakunda cyane ciao ciao